بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا أول سم فتانا أو من جميع فورم تيمها زتري أخونا أختمي بركات رمضان مهج نوغو تجا أنهم بدافع ولكن تبيتي واربورا شكر دنوا مريها زتري أخونا أختناس مفدا مي فورم تكا درستوغ එම්මෙ මුහිම්මු බයකි අස්තුග මේ හාදිරින් මේ අඩොස්සා බේෆුලම් බල්ලා බේෆුලම් ඒ අල්ගොමෙන්ගේ මේ දක්කා වාහක අඩොස්සවැගෙන් බල්ලවැගෙන් ඒයින් දගොල් නතිජායෙන් අල්ගොමන්න සදි අඩොස්සා බේෆුලම් ස්ලිබුන් ඒ අස්තු හගීතුක මිකංකම කරවේ හේදය මිකංකමුග මේ බෑරිව බේෆුලම්ගේ වගුතුගේ අස්තු හගීගේ මේවා ඒ ලිබෙ හිංගම ජෝමක් كوري سؤالوغا ون دنوان جيني او من ترين كوم بيفلغات اهاليس اباون تكما اكوري كما اخوبت تريكم مهم واهك باور واهك او من كيادين انمس اسلاموغا حيثيتون اكوري كما اباون تك ونن جه گوي عام انساني حيثيتون ونن جه اكوري كما اباون تكما تفات යවගමනගේ ඉස්ලාම් දෙන් අවමුගේ කුරිගස් ඉදන්නේ මක්කා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්ලාම් දීනාගෙන් වඩාගත්තුම කුරිගස් මක්කාගේ මෙහුගේ තෙරේගස් ඔය ගොළුන්තක එමනකේ කුරයිෂ් වංහාගේ මෙහ අදි ඒ කුරයිෂ් වංහාගේ මෙහුගේ ඊතරුන් එක එක ගබීලාත එක එක වංහත එක එක ජමාඅත් එමෙහු ජමා කුරා ඒගේ තෙරේගේ හිමනේ එගොතුන් අවම නසරු හින්ගාදාරු خزات وان هيكا بكر وان هيكا تكال وان وان تكون غولفابت اهم مجتمع بنا فور ميكال غولي اكيكي غولنتوغه مچ එන්නමස් ඉස්ලාම් දින්ස් ඉස්ලාම් දීනුග සොවුන් උෆෙදුනු එබ්බවන්තකම එක්වරිකන් සිවකුරවා ෆොනි ඒ නියමතේ ගුත් කුරිමිත කේදී ආයතෝ අදි මිදෙන්නේ ගුළුන්තකුන් ගුලිෆා ඒ ගුළුන් ඒ حالت قرآن الله سبحانه وتعالى بيان කරාෆණි الله سبحانه وتعالى ඉරාදු කරවා එදිවඩ ගන්නවා ගුළුමෝ ගොතුගෙන්නු එමෙ ජාහිලි zamanuge terega huri emihunge asabiyat egmane ke emihunge wanhaya emihunge kulya emihunge nasla emihunge hasaba emihunge ekiki me jahili shi'artaka gulifa huri gulum e gulumaka emihun hanguram kore gulumaka emihun qurban de gulumaka emihun අනෙකුන්න ගුළුන් කඩ ඔය ගුළුන්තන් එයි ඉස්ලාම් දීනුක සිවකුරා ෆොති එයි ඉන්සානියත් සලාමෙක් කරන් ජෙහෙ නුරක්කාතරි නේග්ගානි කමයි ගොතුක එම්බිම ඒරුග මේ ගුළුන්තෝග උලෆති මිහුන් ඉස්ලාම් දීනන් ඇස් වණීම එමිහුන් බුණමුන් දිය එබ්බයි අබි අල් ඉස්ලාම් ලා අබලි සිවාහු ඉන් හතෆු බිබක්රින් අව තමීමින් බිදඅවල් ජාහිලියති ෆලම් අජිබුහුම තිමන්ගේ බප්පේකි තිමන් ඒගේ දර නිස්බවයිච ඉස්ලාම් ඉන් හතෆු බිබක්රින් අව තමීමින් බිදඅවල් ජාහිලියති ෆලම් අජිබුහුම එමිහුන් ඒ ගෝවා ගොවුන් ඒ තමීම වංහෙ බකුරු වංහෙ මිකාල වංහතෝග ආහර්මෙන් ගුලාදේ ඉස්ලාම් දීනුගා ඔන්න ඉස්ලාමී උඛුවත් තෙරකම් ෆියවා එකකි වංහතක මිකාල කංකම ගුලාදේ ගුළුමක ඉස්ලාම් දීනා ඛිලාෆා ගෝයස් තිමන්නම ඒ දාවතක ඉජාබෙ නුදේ හුෂි එහෙම කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තස්වීර් කරාෆෝනි වذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم تبامهم هدم قرآشي الله نعمة تبامهم مچ أي تبامهم بيمو عداوة تربيكم إبّيك عن إبّيك مدن وكال وانغ توغ دشوغا تلافلا هنغرام قرابيك ඒ වංග අනේ වංගය හංගුරාමකෝ ඒ ගබීලා අනේ ගබීලා හංගුරාමකෝ ඒ නස්ලෙන් අනේ නස්තක හංගුරාමකෝ අදාවත්තරි ෆාති බයකම්ගා තිබෑම වෙෆා වනිකෝ දෙන් ෆඅල්ලෆ බයින කුලූබිකුම් දෙන් අල්ලාහ් තිබෑමගේ හිත එක්වර කරවි ඒ හිත එක්වර කරවි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ගමත්වරි අකීදාග මච් මීහා නිස්බබා කුලයකුම් වංගයකුම් නස්ලකුම් හසබකුම් නසබකුම් කවමකුම් වතනියතකුම් එමිහුම් වකිනු වානකම එමිහුන් නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරා ෆදෙන් එකලාංගෙ ටක
ekwe gabfa baik ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum mistakunne ya ayyuhan nas nidamati buli insaniyatan Allah mukhaatab kura ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha makasharun timan ilahu tibamen ufeddevi firihenaka anghenak medel kurabe adam fana hawwa fana medel kurab وجعلناكم شعوبا وقبائل تبامهم اكيك جماعه اكيك قبيله تكتمن اله لبي لتعارفوا ابيك انبيك تعارفوا متك تبنك كم وانه كم قبيله كم جماعه كم قومك ميهكم بني ماغمدي كاوك ميغني එනුනේ කනු එංගේ කොණ්ඩසේ කුන් ඉසාබෙක මිහෙක් එහෙම් බිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ අංගවනි ඉන්සානුන් නකි උෆද්දේ උමග එන් අස්ලක නිස්බබ්බා බයික එබ්බන එබ්බෆා බයික ඒ ආදම් ෆාර්ග දරින් ආදම් ගදරින් එම්මෙන්න කිස් එම්මෙන්ගේ බප්පේ කිස් ආදම් ෆාන් එම්මෙන්ගේ මම්මේ කිස් සව්වාග ෆාන් ආදම් ෆාන් උෆද්දිෆා වනි මෂින් අල්ලාහ් තාලා ගප්පුලු උෆද්දා වනි එහෙම් බිම මිතාගු නෙක්ක රණුන් උෆෙදි ෆුරි මිහ මිතාගුනේ රිහින් උෆෙදිෆා මිහ මිතාගුනේ වකි ඉතුරු මාද්දාගු උෆෙදි ෆුරි මිහ එම්මෙන්න කිස් උෆෙදුමුග එන් අසාසික මච්ච බිනා බයික එම්මන්නකි හමහ බයිකන් අල්ලාහ් තාලා ගහදුරතුක එකි වංහය එකි කොලකොලෙන් එකි නස්සුතකත් එකි යොග්ගත මීහු මෑන් අල්ලාහ් ලව්වාෆනි එමිහුන් තාරෆු මට්ටක එමිහුන් බොඩාවාක කිබුරුවරවා කෙබ්බකන බක අදාවත්තිරවා එක්වනක මච්චම්මා මොලකොන් දක්කාක මෑන් අල්ලාහ් උෆද්දාෆරි ගොතේ නූනෙක් අල්ලාහ් ගහදුරතුක එම්මෙ මෑන් මීහකි අත්කාකුම් තිබෑමෙන් ගොතරෙන් එම්මෙ තක්වාවරිකම් බොඩු මිහෙක් මේ අස්තු ඉන්සානාගේ මේ අයාරක ඉන්සානාගේ අස්තු හගීගතක ඉන්සානා අල්ලාහ් තාලා ගහදුරතුක වසන් කරවෙනි ඒනාගේ වංහේකුම් ඒනාගේ නස්තකුම් ඒනා කුලේකුම් ඉන්නල්ලාහ ලා යන්දුරු ඉලා සුවරිකුම් අල්ලාහ් නුබල්ලවේ කලේමගේ සූරයක වලා ඉලා අජ්සාමිකුම් කලේමගේ හෂිතකක වලාකි යන්දුරු ඉලා කුලූබිකුම් වඅමාලිකුම් ඒනෙකම එකලාංග බල්ලවනි තිබෑමගේ හිත්තකෂා තිබෑමගේ අමලතකෂ මේ ඉස්ලාම් දීන් අවුමල ගෙනස්තින් එබ්බාවන්තකම අල්ලාහ්ටකා ගුලේ ගුළු ෆස්බහ්තුම් බිනිඅමති ඉඛවානා තිබෑමෙන් හිත්තන් අල්ලාහ් එක්වරි කුරබේ අදි අල්ලාහ්ගේ නියමතු තිබෑමෙන් නකි අහුන් තකෙක් කමුගා වීමුවේ වකුන්තුම් අලා ශෆා හුෆරතින් මිනන් නාරි ෆඅන්කදකුම් මින්හා තිබෑමෙන් වීමුවේ නරකයාගේ අඳවලෙක්ගේ තුන්ෆෙම්මතීග වනිකුන් අල්ලාහ් තිබෑමෙන් ඒ නරකෙන් සලාමෙක් කුරබේ ei budan alkon kora ekimihu eki falsafaat eki nizam tak eki kankama dawat diolenico allah islam dinoga sobun emihun demme narake vettem daniko man allah em salam kora islam din fonwa algon membes dihim bes wiha mehe islam din awum kuri government ke awum atun kosha mosha hada buduteka alkon ke ta fallitan ada golum bay di vehinnekis allah subhanahu wa ta'ala me qawma irad kurave niumate ma duru karega ඉසාබෙක් ගවලුන් මීහකු හිත විදි විරාජ්‍ය ziyarak kurumuge shawwarikum man Allah waddava emihku rajya as rajya islam dine dawd dinima devvima eiru gonne raskefanu islam wadage e dawatuku macce divehin islam ve algon men kuri masikata gonu islam dine dive rajya waniki eyay ko algon mehar metibi emmendeki islam kumga iman kumga wefa em ei Allah subhanahu wa ta'ala devve niyume ege kuri galgol me eki ganghataka qabilataka eki jamaataka baabaefa tibba kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun egutashe Allah ekalang ayat bayan ko devani tibabun hidayat limattake eba islam deenuga me bayan kora ukhuwatirikama ebbawantake la ilaha illallah ge kalima ge sobun gule gulu e kalima ki ebbes kala සරහද්දී රොගෙක් දන්න කලිමෙන්නු දෙන්නේ දිවස්සෙවිස් ජපාන මෙහෙවිස් චයිනා මෙහෙවිස් සූරියා මෙහෙවිස් ෆලස්තීන මෙහෙවිස් ඉරාන මෙහෙවිස් කොම්මගොබවිස් ලුබ්නානස් කොමතා කොටස් තෞහීදුගේ ඊමාන් තරිකම ඉස්ලාම් කමගේ මත්වරි අකීදාන් ගුලිජ්ජේ කොම්මෙ මිහෙකි මි උඛුවත් තරිකමගේ ගුලි ලාමහිෆාබයි මි අකීදායකි මි දේතරේ දෙමිෆුරි සරහද්දී රොඟුත දන්නෙච්චෙනු එක්ගොම අනෙක්ගොම දෙතරේ ගෙදිෆුරි බෝඩර් තක එක්කීකි උසූල් තක ගවාරු තක
මිසමානක වදයි එකක නිසාම්ත කම එවස් නිසාමකන් හිවේටේෂන් නොමෙක් මේ ඔහුවතරකම ගොළුමක් හැම දුනියේ කොම්මෙ තාකු තිබ්බස් ඉස්ලාම් දීනට්ටක අල්ලාහට්ටක ගොලිජ්ජ කොම්මෙ ගොළුමෙන් ඒ දීන් අගමන බයන් කොද්දේ මතිවරි ගොළුමක් مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مسلم مؤمن إبّي كان إبّي أوغا تريوما كلنا همدر ديغ علالم رحم كرم غيمه مثالك هاشيغندك مثال يا هاشيغندك إمّي غنوانك بينغليس مولي هاشيغندو إيه غنوانا يكوغ باوريوه هيلا هورمونا هونغاومونا كم تاكو بينغليس بمثال ور ريتاكو من فوده دنيا كم تاكو مي أخوة تركم عقيدة أنغلونس أي ألغون من عقيدة تكا غولنجه غولمك إهم أمك أي الله سبحانه وتعالى إمام وكلام إكوان تكا قبول كرم وصوب مي غولم مي أفدني إن هذه أمتكم أمة واحدة هم كشرم بأمتك إن أمتك مغاتي بامن أمت وأنا ربكم تبام رسكلانجي تبام ورسكلانجي إنغايت وأنا ربكم فاعبدون أنغايت وأنا ربكم فاتقون تبام ورسكلانجي تمن إله تبامهم هميكن ألكم كراشي تمن إله تبامهم هميكني بيروتي واش إكمانكي تمن إلهك إكوانتك لازم كرا غوتون تبامهم نكي تمن إلهك ألونكم غاويما එක්කවන්තකන් කබූල් කරා උසූලුන් තිබෑමෙහුන්නකි එබ්බයි වන්තකන් එබ ලාසිම් කුරේ එහෙන් රබ්බෙන් නෙතේ තිබෑමෙහුන් අලකොන් කුරාක්ස් එම ලොබති ඉස්සතරිය අකොන් නවතු අලගොන් මෙන් ඒ ගුළුමකුන් ගුලාදේ එම්මෙ මතිවරි ගුළුමකි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ගේ මතිවරි ගුළුම් ඉස්ලාම් කමුගේ මතිවරි ගුළුම් ඊමාන් කමුගේ මතිවරි ගුළුම් මේ උහුවෙත්තරිකම ගුළුමවර වකිම් වරුගත ගුළුමේ අලගොන් මෙන් තෙරේගා ඔයගෙ නොවන් ಅದೇ ಎಹಿಮ ಅವಳ್ಮೆನ್ನ ಶೇಹುಗ ವಾಹಕ್ಕೊಳು ಮೇಂಗೆ ಮಿದಿಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಎಬ್ಬಾವಂತ ವುಮ ಮಿ ಗೋವಾದೆವೆನಿ ಕೊಂಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ಕಂ ಅದೇ ಅವಳ್ಮೆಂಗೆ ದೀನ್ ಬಾರ್ವಾಳ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಕಮಕಿ ನುವತ ಅವಳ್ಮೆಂಗೆ ದೀನ್ ದನ್ನ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಕಮಕಿ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕ್ಕವಂತ ಕುರುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಗುಳೆ ಗುಳುಮೆ ಎ ಗುಳುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಗಬೀಲಾಯಕ ಎವ್ವೆಸ್ ವತನಕ ಎವ್ವೆಸ್ ರಶಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಅವಶಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಪಾಟಿಯಕ ಅವಳ್ಮೆ ಬೆದುಮೆ ಒವೆಗೆ ನುವಾಣೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಮತಿವೆರಿ ಕಲಿಮಾ ಗಬೂಲುಕೊ ದುದುಂ ಇಕರಾರುವೆ ಹಿತುಗೆ ಅಡಿಂ එකම තෙදුකෝ අදි බේරුෆුෂුක ගුණවන්තකුන් එකොන් දක්කා කොම්මෙ මුස්ලිමකෝ එකකෝ අනිකකු දෙකේ ලෝබෙවේ ඉකුවෙරිවේ එබ්බාවන්ත වාංජේනකන් ෂෙහු මී බයන් කොද්දෙවේ ෂෙ මී කියා වරිග්ගේ කමෙත්තෝ ඉස්ලාම් ජනුගේ එබ්බාවන්ත කම කීදේ මීහම අනගත බාරවලාදාෆ දූකොල්ලාෆ කමෙත්තෝ නූනි ඒහම දීනුග කියා අහම්මියතකන් දීෆ කමෙත්තෝ අද කීර්තිමන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ حديث بس فرتم ودي كوري كي القرآن مسلمنا مي خوف تركم جه إكيكي محمد تيجي فعادات تبعك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مؤمن واقعا كشوري أخون تيكم جه تبعهم دي أخون جه ديتر إسلام قراش هذه كيت الله سبحانه وتعالى مي إسلام دينه جه ميونا وخوف تركم جه قولهم قولهم التكا قوله ميهون الدبا درما يا سابكي أقول من مي هي كورا وربره මා මතිවරි ධර්මය සවාබ ඒ අල්ලාහ්ටක ගුලේ ගුළුමකි ඒ ඉන්සානුන් දුනියේග ඉලාහ අලකොන් කුරුමගේ මතිවරි මක්සද් හේගුතුග හාසිල වෙගෙන්ද රිවෙති ගුළුමකි හදීස් බස්ෆුලගේ වාරිදුන් ඇස්සවේ මීහකු ඒනාගේ අඛාක ඊමාන්කමුග අල්ලාහ්ටක ගුලිෆාවා අඛාකන් ඒන ziyaret කුරි දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනාගේ ziyaරතුගේ මෑක්කම එකමට්ටක එකලාංගේ එක ඒනාගේ ගාත මලායිකතකු ෆොනුවේ ඒ මලායිකත වඩාගෙන් විදාලවනි කොන්තාකත්තෝ තිය දතුරු කුරණි එන බුනනි උරීදු අඛල්ලි ෆි හාදිහි القريه තිමන්න මිදනි මිරෂු ගහරි තිමන්නගේ අඛක ziyaret කුරාෂ් قال هل لك عليه من نعمه تربها විදාලවනි තිබා එතන දාංජේ දුනියවි එවස් නියමතෙන් එවස් කල් දුනියවි මන්ෆායෙන් ඔයගෙන්තෝ එරෙති ziyaret කුරන් قال لا غير اني احببته في الله عز وجل එන විදන නෝනකේ එකල එවස් සෝබනෙත් හැම එකනි තිමන් එනේ ziyaret කුර සෝබකි අල්ලාහ් ටක තිමන්න ඒනා දෙකේ ලොබිවේ
Allah taka loboni kiwen Allah taka loboni Allah subhanahu wa ta'ala lobodi gannawa kantattaka ena kurati eneki dimbri taqwawari mihkam gawati e gulumattaka ena gonna gulun enage vifaren enage mudelen enage tu wazifa libeti enage faratun dit namel libeti mika rebbes kamenne hamekeni Allah taka gulme bima ena me ziyarat kurani en rashaka enage khay ziyarat kurum den qala fa inni rasulullah ilayka den idan none malakata vidalwan timanne ki tibage gata man Allah fonowe bekala kime bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi e fonowe sawbaki Allah subhanahu wa ta'ala eilahattaka tiba ena deke lobewe fadain tiba deke Allah lobewe wodgem fi kan enge umattaka fonowe bekala kime timanne Allah subhanahu wa ta'ala attaka ena deke tiba lobeweti man Allah tiba deke efadain lobi wodgem fi kan engewma man Allah fonovi bekalake tibanne ni duniyawi muamalat ane beerfusum balafiya ekamuku hamekani duniya ennun ei ega eterega gulifen ukhuvettirikam gulumege sobun Allah subhanahu wa ta'ala me darome debbar en hadisega waridun ase qudsi hadisega qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbiye وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا تمن الله وجوف التكا لوبي ميهنك تمن الله لوبي واجب وجه adi timang Allah ge lebbattaka ekuga eshiinde wahaga dekki majlis kori mihunna timang ilahunge lobi wajib wajje wal mutazawirina fiya wal mutabadhilina fiya timang ilahattaka ziyarak ko timang ilahattaka hedako ekako anekaka kankan koddi hajat fuddadi ulum mihunna timang ilahuge lobi emihek macca wajib wajje algum men aduha hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu habbaykan Allah arshig hiyaway kan debane ekalang arshig hiyaway kannun eves hiyaway kam nuwadu mistakun kavvalutakun tedu hisaba intizar kuran je fansas ha sahar mihun yuhsharun nasu hufatan uratan ghurla mistakun mahshar kurweni fawanas nara oriyan haluga khitanos nuk duniya hedde go temihun tibeni iru melaka gag kurweni bay mihun emihun gang ohore da emihun ge kudahola hame anebbe kemihun gang ohore da emihun kakula hame anebbe kemihun gang ohore da ebamu koda hame anebbe kebamu gang ohore danuga ebamu waraqwa hisabad dairu ehunuga evenuga kekulumuga tibe insanunge tereng habbawategge baykan Allah ekalanga arshige hiyawa kandib ege tere ek warajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi demiyak Allah taka lobi demi tahabba fillahi Allah taka lobi demi egmaneki Allah subhanahu wa ta'ala ರಿಹಿವಡಿ ಗನ್ನವ ತಕ್ವಾವರಿಕಮ್ಗ ಅಮಲು ಏನ ಕುರಾತಿ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಏನ ಒನ್ನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಿಮಿಯ ಎ ಗುಳುಮುಗ ಎಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಿ ಎ ಗುಳುಮುಗ ಮಚ್ಚ ಎಮಿ ವಕಿವೆದಿಯಸ್ ಎಫದ ಫರಾತಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅರ್ಶಿಗೆ ಹಿಯಾವೈಕಂ ದಿವ್ವಾನಕಮುಗ ಎನ್ ಹದೀಸಗ ವಾರದುಂಗ ಅಸವೆ ಇನ್ನ ಮಿನ್ ಇಬಾದಿಲ್ಲಾಹಿ ಲ ಉನಾಸನ್ ಮಾ ಹುಂ ಬಿ ಅಂಬಿಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ತುಗುಂ ತಿರೆಂವೆ ಬಯಕ ಎಮಿ ಹುಂಡಕಿ ನಬಿ ಬೇಕರುನೆ ನೂನೆ ولا شهداء هناكم أدمينك شهيد بسنونه يقبضهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى هنا نبي بيكرنا شهيد قيامة ده الله تعالى حضرتك أميهم فورافا متوري مقام إديني رسول بيكرنا شهيد بس قيامة ده شهيدنا نبي بيكرنا الدرجة إديني Allah Taala hadrutuga emihun forafa matweri maqama ummid qur'an baykuwane eiki rasul baykol nune shahidun nebes nune darajaga matwerika den qalu ya rasulullah tukhbirna man hum as-sabiqun dan Allah rasula timammenna vidawlu debash ei kombet rasul baykol nabi baykol nuwa bayku shahidun nuwa bayku emihun mang Allah de daraja makanata nabiyunna shahidun ummid qur'an متور درجة قدامي ونكي كم بيتو قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم كيف هذا شكرون أي
එබෑමෙන් උතරේ කොයි රහිමුගේ ගුළුමකනුලා අල්ලාහ්ටක ගුළුරු මිහුන්නේ අල්ලාහ්ටක ලෝභී මිහුන්නේ වලා අම්වාලින් යතආතවනහ අදි එමිහුන් උතරේ ගෝ මුදලෙක්ගේ එදුමෙන් නැති කොම්මෙන් ගාත්තිමාකම ගුළුමෙන් ඔයගෙනෝ ඒකාල එබ්බස් සෝබන් නැති හැම කෙනෙ අල්ලාහ්ටක එමිහුන් ගුළුනු බයිකේ ඒවද මිහුන්නකි ෆවල්ලාහි ඉන්න වුජූහහුම් ලනූරුන් අල්ලාහ් ගන්දි විදාලෝම එමිහුන්ගේ මූණතබනි නූරුන්නේ وإنهم على نور إبامهم بني قيام الدو نورج متيجة لا يخافون إذا خاف الناس ميستكم بروتكما نامان كما كرمت لا دو إميهم بيرن نغنانه إميهم بيروركما كرمت لا نجهنه ولا يحزنون حين حزن الناس أدي ميستكم هتام كرا دو هتام قرآن بيحكمغا إبامهم نوي دين نبي صلى الله عليه وسلم آية كيا بدالويه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دناش الله ولي نكي إبامون إبس قال بيروري كمن هتامين هوري بين نونه إهم مدلك نسبك مكهلا غولمك سوبكنون إنس الله تكا لوبي ميسمي هنكي إمي هن الدبي متوري مقامك رسول بيكلنا نبي بيكلون شهيد उम्मीद कुरान मतवेरी मकाम के अल्लाह सुब्हान व तआला लब्वान बैकम में हदीस बस फुलुं अलगुन में एंगे मिदन एमिमा अयो में ही कुरा वर मा मतवेरी कमे अल्लाह तका एको कने क लोबियु अल्लाह तका एन क गुलुं दीनु के मतवेरी मुकद्दस कुलमकी एम्मे मै मतवेरी गुलुं कमगा अलगु महदंजे अदे मी अवन में शेहुगे वा कुलुं एंगे मिदिए එබ්බාවන්ත කමකි කොබෑක නුවත අවුන් මෙන්ගේ මුස්ලිමුන් එබ්බාවන්ත වාම් මිජේ අසස් ඒ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කයින් හිඟෙජ්ජ හම එයා ඒකෝ අවුන් මෙන්න එබ්බාවන්ත කමගේ මුහිමුක ෂේහු තින් නුකුතායකෝ අවුන් මෙන්න බයන් කො දෙවාෆි ඒ දුනියගේ එව්ස් එදුමෙන් නැති අල්ලාහ් ඨක බාදිමියක ziyaret කුරි මීහාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අජුර් බයන් කො දෙවුමට්ටක මලායිකතක ෆොනු විවාහක හම එයා ඒකෝ මහෂරුගේ දුවහු फंसास हास आहर राउंड में फैवाना कन्नारा हिदुमें नुला अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदु कुरवा फैवा वकी हास बिमेग्गा इतिबे तिबुमुगा एदुवा हुए साउंड में हिया भाई कमे आदे हियले मी लिबेनी लिबे मीहुंगे तेरे अल्लाह टका लोबे इब्बावंत वे एकवरी मीहुंगे वाहका बयान को देवाफी तिंग एम फंक्शन हुए बयान को देवी नबियुन्ना शहीदुन इधर अजे हासिल कुरमा उम्मीद कुरनी ei magine namadu koggen nuwata zakat digen magine umra ko hajju wi bayge wahake no hennames allah wattaka lobiwi bayge bayka allah subhanahu wa taala devwa e daraja engeto em awun menna mi warun awun hitum ebbawanta kamuge muhimukan ei islam diinuga kiha boda baraluwa kamekkan adi ekamuge sababun de duniyega awun menna libe faada amma war tidakon war kurukon war saafkon she e bayan ko devwi adawun men kuriya मी गेंदनी जमीन सलफ के फरात आउन में हम कोम मी रोद महोगे कोम हफ्ता एक बंदुगे मी गेंदा सलफ फोरम गे मी हारुगे एम फाहु फोरम आउन में मी फोरम मी गेनिस्तेनी गाफादी विदिंगिली आउन में मी फोरम गे मी मौदुआ की आमियदु इब्बावंतक अदे मी फोरम आउन कुरिमे सम इशारा कुरि गोता मी सुवात आउन में न लिबे वरको आउन में खास का मौदुआ गुले सुवात के विजय या आउन में हम बेफुन सुवात गेनिस्ती शेहोगे जवाब से गेनिस्ती मिगत आउन हम फोरम के इतुरु नुक्ता के जेहिदुम के कुरिंग आउन में ना एसएमएस उन लिबिफा सुवाद इंगे तो ईरान इस्राइल दे हमला तक इस्राइल दे हमला तक सपोर्ट कुरमा की फाफवाने कमितो तफसील को देवो एदे में शे كما قلت ساومين إمن إنك كشوروا كمي كيت قرآن الله سبحانه وتعالى حيكراه بسفر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إمام بميستكنا إم عداوة تركم برباكي يهودين كم كليك فان دكودا جنوان ديفوق بيان كره مشركون جواك يهودين نكي هميكني بأمتك نبي صلى الله عليه وسلم عداوة تربينهم එමෙන්න නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මච්ච දොගහදා ෆබයි ඉලාහු දහිවතිකම ඉලාහ දහිවතිකන් නිස්බෙක් කොෆාතිබයි ඉලාහ දරිකලකු නිස්බෙක් කොෆාතිබයි
ilahu ge rasul be konna nabi be konna eki baawtu ge fahish kanta tumat kufa bay Suleiman gufana ki nabi be kar nun kama Suleiman gufana ki sihruwari kama Nuh alayhis salam ekale gufana ge angen darinna ku fahish amalu hingi kama bangurabu kama Yaqub gufana Allah subhanahu wa ta'ala baddage Yaqub gufana gadai wahakya yuri achke muqaddas fetto gori waqt ehma emihunki rasul be kalun nabi be kalun ge dushmanun Allah subhanahu wa ta'ala ge adubun eme Qur'an ge tattenege emihun nabani man Allah la'unal lawaf rasul be kalun gatulu kuri miyun nabi be kalun gatulu kuri miyun salihun gatulu kuri miyun adul insafa amur kuri miyun gatulu kura miyun naki emihun naki yahudinge amalto terega yahudinge nubakan tere himene ekanka mihatas khud nabiy sallallahu alaihi wasallam shahid kollu semihun etafar rewun tekere bekade fana sihur wese deke fana sihuruga asaru ekay fan dunia dukure wese alas kamfuluga hurikamuga riwayatan asal embima algomanna med adawat tereke moti warboda safu fennam fashafa yahudinna nasaraenge adawat terekan islame ummata oy bay mihun hingajje kommes marohalaen algoman terega mewa tankul tafsir dakkan jewa kommes marohalaen algoman terega hingajje bay ku wawade fati marohalai awoditu mehar emnes heyorekam wambech angenun haggutaka kodakudin haggutaka insani haggutaka adul insafa hamahamakama duniyega insanun ki kuram balu janawarunna gasgaha gessa timawetta farfara hurihacche himayakkoge shiyarduruga algonmen wawaddagen bayko mehun warad dosseje uleta duniyega insaniyet ekko salamek kura bayki emihunge jamaattaka emihun qawmuttaka emihun kam algonmen algonmen farakun kahambe veleve sife kare algonmen darimmara kudikura senuwe gwanna khilaf komukas edirjaga algonmen mit mihar algonmen rekalam bejje insaniyet emihun gerestini kon kamet istimar ko wahakya salibi hanguram to wahak algomen darin school to fetto go liune bay parentum bes sasbron ide mikachi kikura ko mer kiya dem wik e tarikh taka chi mer ma unduguwati mer dem kure awd hanguram taka chi wa darin kiya diri ma darin mul hanguram ete mi lohulu weni hemima baturong guram hudong guram salibi hanguram ga wa hunudakka bay kufri hanguram take wa hunudakka hate speech effara kuffa oga tirkama hamdardiya kuluna rahuma emmen eng insani wantakumuga emmen guligen miyunga terega nafratu nufede kala wahag dakkan ekami emmen eki dintaka ekko emmen salamatun dakka terikama olumuga wahaka mer dakkuma er angolgotte ki arma islam mitune abudus mikara nafratu wah dakka da kahita nafratu def tanno to islam nafratu nukure insan nakare islam nafratu nukure eki dintok miyunga ekwa ulekas kombeto nafratu kune algon menge boluga tumata alwage mimiyun eggawma aneggawma jassa ebbe kanebbe adawatrike ilanu abodus kommes hangurame gitere duniya wadda kombeto mi mismihun tantanga emihun amil salamat rakkat medu balla medu miyuk emih gawmek gebek ebe gawmuk amil difaik ufeddis mimihun nubakam salamu mottaka mejene ufaddams sikundi abodus mer mi biguru me aragam fane mihun mitan ambala difane enya duniya gane medu ko ambala fiya mabur naman kama kamen ennunt mimiyungu nubak miyunga bintaka miyunga muqaddasat kara mer balla masjid al aqsa muslimunge muqaddas timmona miskik qur'anuge miskit waga bankura miskik bandu kofa hunnata saada fanardos medem evves mihe ketana manum manakof rodmo barakat ramadan mog masjid al aqsa bandu kof hunna fanardos me evves mihe ketana ka wanna kuddenu mihunge halatki 7% duniyage huriha insani usutukum belies bayge amille bimaka gadakamun arage e gadakamun arafo en otun ei insaf kama hamahamakam duniye dakka digen ei ebbesaraka dakkanje wahakam nubala emihunga aniyavarikan difa kurmattaka duniyege bharuta atugulanaga mase kura manzo medakandi duniyege mihun kurmeti adil insafa hamahamakama aniyayen ekkiba kur wahaka dakka kemu laden nugone mi jarima hingam tibemu angenunna kodakudinna huriya acche emihun qabul kura huriya bainil laqwa musulte hospital takachi gobbe sihi markos tak gobbe miskit tak gobbe falli tak gobbe den kobato mihun salame bang emihun bohiya kollambege matige damafor satarita felige takaches gobbe huriyatene tala sunnafat kuri insani ehide jamaat taka mihun tasmari nuswerin eden em muqaddas mihun emihun gatlu kuri ekavishana garunuga huriya insani hakkutage
kasho kore fa zaman med algon men gawmuge mihaka molani algon men divi rajye molani kadmasis ber nukure divi rajye ge baikankam huddanu deti bunaroga izzele mikia aniyavari dawlata gulum badai koggen emihunna vifar kuruma emihunna huriya muamalat kurun ei barabar kam terrorism ge hitarum kam ka nuwe terroristunna terrorism ge hitarum kam ka med nubele izzele mikia dawlata muamalat kurum algon men islam mitbeni islami gomege bikaluga tibeka roda villana hat tingo kaduru fono vessenege account block kura terrorism hedu kurati badaruga duniyage media kurmetiga amekad insani ehi ennu baru hatiyara miselta en dawlattogo baytul maluga yahudi dawlen hima kurun ei emihunge emme furtama siyasa ekkamuga hadagen baykume mitbeni mi aniyawarikan jarima wagi digen tiberus emihun mitbeni insani hekkuto duniyage nikon listuge emme matiga number 1 emihun insani hak gara ganna konuwe lobe dizitri akon lobe dizuano medu vistembeji duniya mihingani kihinek kobaka aniyavarin kobaka mujrimun kihinek duniya kankam mihingani mi baykoas fotegaligen kiyanudi agumanda enge zaman visna fikur quranama kon jarima yak midunege mihingani emihun anguram kurani islam dina baymen purani islam dina hadi harna anguram kurabayk nule qur'anuga allah sore nasum bayan kurafat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u emihun kendinedi kalemen anguram kurumne dani kalemenge dinun kalemen farda kalemen fara kurman em yahudig mashhur aki medirmatiga salibinna islam dinega dushmanuga mashhur we yahudi dawlem medirmatun ifara kurejia medirmatiga nonna ituru fikure europe ge barrum ferigen gos indonesia ge farat mi barro ekkom meti islam umme الدينك إمام وا رسولك إمام فتك إمام وا كل زمان وجبهكم واهك دكا ترجمان بيرمنا مي بور مساها گكو هوريها موسون تكين أننا هوريها كور تكين هوريها كندولي تكين دنيا غوري ميدو إسارات مي بيرمجي دنيا إكو حركة غوتو على وين إستامي قومتك كندولي تبندو كريس إبرك بارغو نفوز گه تنك أمتا إيدي كولو عداوة تري بايكو ميتانغا إنداگه emihun himayat kurmattaka mi dawlatu uriya baytul mal mi kharad kuran ei islam umme ala kurun kura masakat izela be hiteri kamak mi hinga kamak em ummatoga ummatuge emme bod dushmanaki yahudi dawlak kam amedu algumen riyal tafatuga jagenne adi dawlat ehiteri wa komme farate ehiteri wa minbarakun ei ummatuga aduve engim mis nengivis algumen gabul kuranje hama algumen gabul kuranje e gabul kurma ekuga algom mestvejin hamak algom hamanat anwa ekom usul algom gabul kuranje emmi meedu algom tere me ufede swalaki iran ko masala ufede swalaki iran ki shi'i dawlat shi'ina sunnina ebur aqida war bodit masat enmas yahudinna dekola emu hanguram kuranja algom men eden emihun gammach wes yahudi dawlat nikmetiwa adi emihun ki kuranto Russia Yahudin hanguram deklo hanguram kus arman taadu kan Russia ennu America hanguram kuris misalaka meden ehm algon menge edume algon menge dua ei emihun baru kendi diumaki emihun hala ku fana wegen diumaki netigen diumaki algon menge ummide medir matiga islami dawlat te uterege mufadda hoy muslim muqaddas te garage me yahudi dawlat nikom ke mi halatu ga algon men ekam edumaki ekam ummid kurmaki bisalega algon faafurana kemana de masale besnu gehenna mes minukta gon faakullum beenu bayaka ekko mikala kame algon taydu kurmaki e bayge terega hori dina khilaf aqida takan algon taydu kurunje sawbennu sheen terege buri emin ekki jamaat toga bay aqida tan e buri waran nuba miha murtadwa kala aqidas hem e algon na riti wegennuwa algon na kamugos gennuwa e me aqida shi'in aqida mi feshe hisabaki siyasi masalemme ekkamaki ei nabiya sallallahu alaihi wasallam foga kaakukan ummatuga verikaman hawaluwan jeni kobaka imam unnaki nassuko bayan kura fawakam ehme gabul kuran ehme nassun sabituwa mihunna noni verikaman nerene kama ehma nabiya sallallahu alaihi wasallam foga khilafata verikaman emme haggu mehaki mekalaki ali gifanu verikama haggu kon emme gabul kurima wagotiki ege kurin khilafatuga tibbe abukur fana umar fana debe kolun
ali gfan gotu berikan jagati kam dega kuri egfan usman gfan ekefan ay hakku nudini kom bala alu baytun dikemet kon hiti ali gfan bikakuri yemin gos bar mikala kusani wahit ke dakkag algon men min nafrat mi ufaddini as-sahabi na deterek bay sahabi na te nafrat mi ufaddini eka machem mi fikurum binawan den ek hisab tak adi ekiki daraja go suttas go ke daraja war boda be sebut tehne mis nukta ke asasan mi nukta re mi annani abudus agum handan kuranje bayka me duge emme fasih wane bayku lobiwa farataka me ihanati kon hite bunafi awa ruliyenna misala kalgum miyeku deke nafrat ufaddin burani enge ene kai bappade warechi go mi ei sanferi go ingro je doyna nembima me sahabin bas sahabin nate nafrat ufaddas mi dakkawa ke meena miyeki ali gfana war ihanati kita meki alu baytun war echi kiya meki war nafrat kura meki ei sanferi ge mihu me nafrat kun bas sahabin ehm ei algon gabo kurgum wana wa kenu algon men aqida ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ekek fan duniya du kurwe sahabin nama durussawa fatibbi mammat veri ashabun ekek fanuga adiyegetun ekek fanu alu baytun mi algon men emihun deke lobiwa bay algon men emihun tere hingafur ebbeskala pitunagi tere wade oy koloka jewa kime gecchi go mi algon men koggem wana kantete genno radiyallahu anhum waradu anhu allah emihun russawa fani adi emihun allah ma durifa wani algon men tere wade genwan Aish tufan echi go hafsatu tufan echi go abukur fan echi go umar fan echi go mikala aqidata ki batil aqidata adi bayin aqidata mi kufra me sebegende em ege ekala kan kalum samaluwan jehene ebe salega e batil aqidata kalum tayid ko genwane mi halatek algon men dushmanunga machan nasur den algon men nasur liven adi ummedu ko edun kam gawi names adon men ge forum ge hamati befulun hituga suwadun nama noy fahe haddiha ashara min number ama suwad for no gende sho hadis hama algon men ge mawdu gulifa wa suwad vima enemes ademme ge suwad sho den hama tafsil kolden jeheti tafsil kolis miswata hama vias kuruko gende vim algon men ge waguta mi salame terikota kavan ingato sho mi algon men na difu dimwada suwad ge monani ebbonadi mi ebbafa adi embadu kudina gulun kanadumuge hori koska bonite vidana to e awon hitu mihar ebant kam gawa awon dakkaru emme boda awon men ekuvirawan jine baki mi rahimuge gulun enno to ade hama ekani emme basfule awon emme medeni sworgeda duniya kura huriya masekete bermaki allah taala hadratu rusulli bi sworge awon veddo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurafni la yadkhulul jannata qati rahim gattima kam gulun kandafa miheku sworge nunnane yor nufde to algomen ekamge nubakam bankor ekame miha yamale kurumun egamatiga miha demi hurum miha sworge nunnane amaleke budi agumman enge ekamge nubak la yadkhulul jannata qati rahim rahimuge gulun kandafa miheku ekmaniki gattima kamge gulun kandafawa miheku sworge nunnane gattima kam gulun kenumaki दुनिया के को बल्ली बेकम मामिन मारूम के कुरी मामिन ذنب أجدر على الله أن يؤجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطية الرحيم بس فاف النوع فاف السزا أخرى في حياتك أين لبما إكو دنيا كمان الله فاف السزا أوسكر بكمك هدفانا لديو adi rahimu gulum fiwa rahimu gulum kenum fiwa rahimu ge gulum kenumaki tiba duniye gutta eg musibata tiba lagananakam rahimu gulum kenumage emme mati daraja ge gulum kenumaki member fan na onna gulum kenu e member fan na onnanje ogatirikama amdardi kana emihuna adawatirikama he lankuru adi ya ekuga e rahimu ge gulumun e gaattima kam gulum e demihunga sobun tiba guladin tibage akhunna tibage ukhtunna ebbafa adi eya ekuga den enna guluntakun akunge darinna ukhtunge darinna enna gulunta utere mi gulun kenun ei emme nubawegimba gulun kenun ege sawbun tiba narake haggwegenda gulume la yadkhulul jannata qati rahim rahimuge gulun kada fameha sorge nonnane awonege she orbod kurukurum ule kennes adi bak rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbe
komme borase duaka komme homa duago Allah taala gahdurata altukun amaratun ufulle egitereng Allah shirku nukura komme bege faafa man Allah fussawe illa rajulaini demihe ufiwa rajulani demihe kubato eenage muslim akhaide terega masale jefed demi كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله انظروا هذين حتى يصطلحا الله أنغوان مدميهم كان هي باتر يمين إصلاح وجمدانت يمين فافة نفسه هم ألغون من نماذ كرني دنيا جه فور وعن ولني إكوكم أنجي قولن تان ألغون من كنداف هنوت هم أبي سالك رحيم قولن كانوا أي كوجم وانا كمنون أدي أمودو نفذ بركات رمضان ما هي ألغون من أي قولن تدمهرتا هين خلاص كو ولوير ماجن هودن جين كم مسيسابكو مي أنا دم هذا حديث كتي بيان كربي أنا واك إيه هما كم إبن فامي نونس مسلم وجيا مسلم وجيا دمي أون هما إيرو أس كروكرا كانوا هي إيرو لوني دم شيء كفاء كربي دا مي مي غوس رحمه قلومكي مي ما ينبغي فينا أون قلوم كنا دم أون من هما عايزين سؤال ورن مناسب سؤال مي سؤال كمينني දෙවන කෑවෙන්නේ කොග්ගෙන් අමිල්ල දරින්න අලානුල දොන්දරින්න ලෝබිදී আদি හුරිහා කමෙ ෆුරිහම කොද්දින් නුමකි කොංකාද කමෙත්තෝ මිගත කන්ත කුරුම්ග සාබෝ බප්පයා මෙදු දරින්ගේ හිතුක නෆරත් උෆෙදිගෙන් දේ ආද එහෙම මි මිසාලක බප්පේ නෆරත් කුරුම්ග සිබාද ඒ එක්කද දෙම්මෙති ෆහ කරවි රහිමුග ගුළුන් කෙනුමුග තෙරිය වන්නානතෝ আদি දරින් මිගත තෆාත් කුරුමකි කොංකා කමෙත්තෝ කීර්තිම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දිස්කරා හොනි تبامهم درنا مدو الله بيروتي واش وعدلوا بين اولادكم تبامهم درنگ مدوغا عدلوري واش ادو نبي الصماريه وඩාගන් صحابي بيكلكو එකලෙක් ෆානක මුදලුගේ තෙරෙන් බගීචායේ එත් දරියක දෙවම් බෙගෙන් එකේ ෆාරිය වඩාගෙන විදාලෝනි මේ මුවමලතු මච්ච කදේ ෆාන හෙකිය වඩාගන්න වාස් තිමන්න මේ දරිෆුල මේ දඬ දෙම්බෙගෙන් මේ ගස්තු කරණි දෙන් නබිය සොම් සුවාල් කරවේ තිබාගේ එහෙන් දරින් තිබේතෝ den ena dannone ayeki timannaga ehen darimbes tibene den hadis kurani ein komme dariyeka wessam tifa decche dininge dannawani nooneke hadis kur ehembe je emburi dahashe fa inni la ashhadu ala jawrin timan kale faano aniya ekan hekke nuwaname ehma aniya ei daringe meduga tafahat kurumaki daringe meduga tafahat kurumaki warbod beinsa fadi ei mamba faana deterege kudinge nusafwana kamen adi e kudinge teregas massara jehene kamen ei daringi teregas adawat terekon fedene e daringi terega hamama nukura kon vejjiya he member fan naki daring hegotuga tarbiyatuko daring kankan rangalan islahu mogu hingan tibe bay member fan naki em emium vegen nuwane daringi terega adawat terekama massara jehumga sawbakam ei amuk ebbande fakamuga vis de awone tu mitang awumge nuktaka bani dondarinne hekon itmenu eswa rangolkam eka masseleke moni ena ufan daring ene humal kollumuge massal dondarinne hekon hitambi e war makkame ehen names tibaga aslu ufan darin bikako emihuna nikamati kon hita emihunna gellum wagota kankon kurmaki tiba qiyameddu ek zimma ufan jerekam nabiy sallallahu alaihi wasallam huriha emmenna kes mas'ul werinne hadis kurafa firimiha eki enage gege kantaga alunna ahulunna darinna meduga mas'ul wanjeni meki hadis kurafa එම දරින් කන්තක එන සුවාල කරවෙන් දරින්නන් එන හේකොන් හිතන් ජේන දරින්න kharadu කරන් ජේන දරින් කන් හේකොතුක බලහට්ටන් ජේන එබේ සාලෙග්ග මේ ඒන කුර කාවෙන්ජෙගේ සවබුන් ඒන එබේක අලාලා ඔගාතිරිවන් ජේ ෆරාත්තක අනියා වෙරිවේ එමිහුන්ග හග්ගුත්තක අරාගතුන් ඒ එබේ සාලෙග්ග කොග්ගෙන් වාන කමෙන්නෝ එහෙම තීග අවුන් දන්නවාලන් ජේනි අම බප්පා ඒ හුරිහා කුදින සලාලා ඔගාතිරිකන් දිරුන් ඒ ඔන්නන් ජේන කමක දෙම් මේක daringe hagguga wejja daringe tuga komes kali hingamano jem onna anadutto den ei anen balafiyam tobi kame e hingamano jom ufedene he names e darimmes ei heomisne umrak gossati bi kudin kamuga wejjiya e kudimmes duaye kabambe bappen ho vishnun debbato dua kurun bappage hituga e kudin ogatirikan labbato dua kurun bappage vishnun he kurbato dua kurun erun allah subhanahu wa taala ekan hemmagan aluba debbane ilat kurbi mi ane hamaur men suwata ka gulifin so ami gaattimage mi kiha hisabaka mi gos gule kametto ade gaattima kan e hameken ebbando fami hunno
algon meke durta timaage mehum besama rahimu gulum terege himene algon mege timaage miheke buna ammuk urfuga eneki algon mege timaage miheke buna hisabuke huriha gulumaki wessam mi rahimuge gulumge terega gaattimaakam gulum terege himene nek terege ebbonde fa kudinna ekudinge darinna mi algon teregama timaage mehunge terega ammuk belemiu egitere ege manenu egitere bayem mehunna ka umna kaawen hewa waruge mihun ane hile mihun tibe ekam go sei gaattimaage me mer kaawani eba hewe debengi dedari ennut emme gang hisabuki debengi dedari ekam debengi dedarinna kiwe seiwessam gaattimaage mihun gai ema emihun hekon hitamane rahimu gulum terege emihun gulus badhe kurmane ema am urfuga algon me emihun naki timaage mihun kamaga beleve komme miheke sam mi gulumuge terega wadigen daane mihun ei bappaga faratun gulunas mamma faratun gulunas se baymihun nahiwani rahimuge gulume bunima rahimaki mamiya gunne chehuma egulun nudane bappage faratu gunne enno mitam muktayaki gaatti makamge gulu ei astu hagetuga mi gulumuge emme asasi begiden rahimu waake mi zikru kureni bappage faratu gule gulume rahimu gulumaki ma warugada gulume e rahimaki e echegge terega aneka onna demiyun ettagu tibefame tibi ennont e rahimage terega algondayako emmiha ei ekegge leen kaandim mihumme ellen boygen ekegge hakatein ekegge neewalagen et tanegga nuomas du hedokufa nikmati bayem mihun eki ege terege hedokuri emma bodu mihun ehnunt ehme gulun allah subhanahu wa taala khas qurafan e gulumge khas kamattaka hadise waridun asve allah subhanahu wa taala khalqatak mufaddima rahimu teduwe allah taala hadratuga denne ko mi maqamaki iba ilahuga hadratun rakkatirikama eden jihe maqame den allah subhanahu wa taala rahima devvi khassakam ge terega ahi kurafoni tiba nuruhe muhe tibaya gulun damahatta miheka timan ilahu gulun damahatta wa hushime tibaya gulun kadala miheka timan ilahu gulun kadala wa hushim e khassaka rahima allah devva ඒගොල්ලන්ගේ මේ රහීමුගේ ගුළුන් දමහට්ටන්නේ අල්ලාහ්ගේ ආද අල්ලාහ්ගේ ගුළුන් එමේ කොන්නානේ එකල්ලාගේ බරකාත රහමගෙන ලිබේනේ රහීමුගේ ගුළුන් කණාලාෆිය මේ බරකාත එන කෙන්නුමගේ සෞබක්කමක වානේ දැන් හදිස් කරවේ අනර් රහ්මානු අල්ලාහ් වහී කර කුද්සි හදිසෙක අනර් රහ්මානු තිමන් රස්කලාගේ රහ්මානු වන්ත රස්කලාගේ වහිය රහීමු ඒ රහීමේ ශaqaqtu ඉස්මන් මින් ඉස්මි තිමන් ඉලාහ්ගේ ඉස්මු ෆුල්නේ රහීම නන්දෙවා ෆෝනි අර් රහ්මානු අර් රහීමු em ekalang ismu fulun rahman ei emme shamilu ta'sir muli kainatu ga wasifeki eina go rahme annut wa rahmati wasi'at kull shay tima ila rahman guriya hechke tanosegen ve emme shamil sifeki sifafulaki allah ga rahmantakum ga sifa e ismu fulun rahim nandai fawani ege natija eki e rahim ge gulun damatta farataka allah ekalang gulun damatta ekalang rahmellama e rahim gulum kadala farataka allah ge rahmatun ena beeru kurevegen dana em asuga gaattima kam gulum de khassuko rahim gulumaki midenne mamiha ge faratun gule gulumaki adi khassuko islam dinuga mak kurwa matiri kurafa gulum ade awun men kuriya miginda forum salaf forum ha ballamum adi atsomum kenda horiya befunas adi sifar hama marhaba danna anek kavis mi awunge mawdu insaf kurma jihilan ngada she e kurin hama mi forum suwad nama noy fahi hate sume eke ashe mi number suwal fonom genda hamvi awun men e bor adi spai suwal dibe fennames awun men anek kas mi kudako awun men mawdu insaf kollafa tibe funge suwata awun men hama genisten engeto shami awun men mi haisa ba ar she tiwani ebbavant kamuge mana ingeto islam diinuga war rangala bayan ko deba vege muhimu kam vis she enames hasuko she ama waq flofa ko awun men mi islami gawmutta mi duniyage mi gota belies awun men ki eddina kum wahakata mi eddina ka ule awun men ge bahaki asto arabe bas er rasule aneka hataru musuma den war rit ko she sifa ko deba muslimunge bara ara mi huriya ichche mi otas asto ami dawun men telega mi wani e huriya kame nitigen gossa mi muni mi are bare me dawun men muslimunge nei ema awun men gawma awun men kudugoda gawma badala awun men ki ebba kom wahaka dakka e dine ka ule e milette gahudu verin enemes awun men gawmuge telega tafaatu eki ebi zazatuge baba kuruntake ebove
එම ෂේහු දෙක වඩාගෙනවා ගොතුක අරුණුමෙන්ගේ මි හාසකොන් දිවෙහි මි මුජ්තම බදාරු අරුණුමෙන් ඉතේරෙක මි එබ්බාන්තකන් ගෙල්ලේ සබබ් තකකි කොබෑලා ආනේ එබ්බාන්තකන් ගෙල්ලේ සබබකි ඒ ගුළුමකන් අරුම ගුලෙන් ජෙහෙ ගුළුමබ්බර එහෙන් ගුළුන්තක ඉස්කන් දෙවෙති ei awumege mege baantuken gelle sobake per awumanna emme muhim gulumaka wani islam kam gulu iman kam gulu egulug macha rahimuge gulu mi shariat tartib ko fahuri en iskandenje guluntek eko mihin utta me ennani ehen kankama gule gulu bifarige faadaya ena gule gulu tibaya wakkala fikuregga gule gulu eya dimawejja dima ya dimano dimanoi bayem mihun ebtibe timanna tayadu kura mihe vote nolima umura gulun kandak member fan na gulun kandaage ge oli horosnuko anfarata 3 number age bal maris ka qiyameddu kiha darajetto eddebba foti quran agumne mana kure rahimu gulun kenu timakam gulun kenu imankam gulun kenu islamkam gulun kenu evre e gulun kanda algum damatenje gulum nonna ehma gulun tak algum tartib kurumga masale midimawani e iskan denje gulum avre ma bodan ehen kankama algon men iskan deveni iskan devunima ega natija ka mewani agum tere mikala adawat terken fitir gendiu balla nabiya sallallahu alaihi wasallam ingam hadisa ekelek fala mujtama gas tibe ekeki jamaat war rangalu jamaat kon jamaat ke ansari bekanu mabbanunt muhajiri bekanu mabbanunt muhajirun ansarun mi islam dinu gebeka taarif kurefuri jamaat islam de nasruddin jamaat Qur'an ko taarif bas wahi ko rafu jamaat ekam ifarek daturek meti hinga di hadisai muhajiri bekalaka ansari bekalaka de bekalun deterega mijeni komes kar masale insano mi jehun komes masale jege mideterega ararum ufedigen ekagone gayen Allah hisaben gecci diama muhajiri befula mi golani ya lal muhajirin e muhajirunne annar tibanna himayek kura ansar befula golani ya lal ansar ansarunne timanna himayek kura annar ekkolon ansar anekkol muhajirun asmi jamawani emihunge miha himayek kura emihunge miha demihunne kisanen bala islamet eko mikala komme dandiwalegga michissa වැජහාගෙන් ෆුම මිච්චි බොඩති කර මිතුරු කොම්බෙත් මුනාෆිකු එමිහුන් බේනුවන් ඉස්ලාමුන ඉස්ලාමුන අද අදාවත්තේක උෆෙද කොම්මකම ගොජ්ජ ඒතර එමිහුන් ෆොන්තර කාෆුරුතර අලාගේ වැජහාගෙන් කරන්ටු දීගේ හෙච්චි වර්ගොත් කුරාන බේනුන අදාවත්තේක ෆතර අබුස් එමිම මදීනාගේ මුනාෆිකු මිකමුග එම්ම අඩේග මිතිපි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙතන වඩාගෙන් එබේ කරන හදිස් කරවණි أبدع والجاهلية وإلى بين ظهرانكم تمن كذلك فان تبامن تريغ هنونيكو تبامن تدور دني جاهلية غومكاي එමිහුන් ජාහිලිය ගොමකන් ඒ වී එකම් වී ආගමන්තරේ මිහුන් නකාල එක එක ජමාඅත් එක නං කියාගෙන නු කොච්චි කියාගෙන මුහාජිරුන් එක් අන්සාරුන් එක් එක මුහාජිරුන් අන්සාරුන් නම් මිහාර මිතා බේර මුකරවනි අල්ලාහ් මග ජිහාද් කරා කරනු අල්ලාහ් මග නස්ර් දෙ කරනු මිහාර බේර මුකරවනි මුස්ලිම් බෑබෑ කර එබ්බස් නමෙග්ගා ඉස්ලාම් දින් හුද්දේ නුකුරා නක අබුරාරා කිස්සත ආරාකස් එම හදිස් කරමි ජාහිලිය දාවතකේ තිබන් කලේක් ෆාන් තිබෑම උත්තරේ ගොන්නනිකෝ ජාහිලිය ගොමරේ කුරී කදෙන් බකුරුවන් හයා ખુઝාතුන් හයා එකි වංග වංග ගුලාගේ ගෝයාගේ එකති මිහුන්න එකි මිහුන්න අගුරාමකෝ අගුරාම කරි කොංකමකටකත් කුරී zamaanu අගුරාම කොෆේ බෝරි එක් ගබීලා ගබේ කඩ ගබීලා මෙන් හමලා දෙගෙනනෝ එක් ගබීලා මෙන් ගෙන්ගොල කුත්තා කන බේ කමලා දික් ජනවරමෙක් ආහාරතෝ ගංගුරම් හිඟා බොර ඉන්සානක මුදලරා ගෙන්නෝ අනෙන් බෙදෙන්නේ බලු ජනවාරේන ගෙන්ගුල එකම ගෙම අසබියත් එහෙම හදිස් කරවි කුරී ගොයි ජාහිලි zamanuge කන්තක් ගණර හැතිදනි හදිස් කරි දවුහා ෆඉන්නහා මුන්තිනා දුකොල්ලාස්ති ඉල්ලාස්ති කුනියෆාච් කිති ෆුරාලාෆච් කිති නුබාස්තුවාච් කිති ගෑරනවාස් එහෙම අලගොල්ම ඉස්තා මුජ්තම උතරේ එවස් නමෙග්ගා ඉස්ලාම් දින උසූතක ඛිලාෆන් අලගොල්ම බෑබෑකෝ අදාවත්තරිකම් ෆතුරා දීනුගේ ගුළුමා අවෙත්තරිකම්ගේ ගුළුමා රහිමුගේ ගුළුමුගේ මච්චන් ඉතුරු ගුළුන්තකුන් අලගොන්මෙන් ගුලේ මිහුරියා කමෙන් එයි එබ්බෙස් එච්චෙන්නුකම ගදා ඒක මච්චන් අලගොන ගුළුම් බදේකු දෙංගුරි හුරියා ගුළුමෙන් අලගොන් කණ්ඩාලන් ගෝවාකම වෙජ්ජේගමානකි එයි අලගොන් දවත් දෙන්ජෙච්චෙනු ඒ ඉජාබ දෙන්ජෙච්චෙනු කොම්මෙ කමෙ සවම ඉජාබ දෙන්ජෙන් ඒගේ හැමෑග දීනුගේ හැමෑගේ දීනුගේ ඉමුග
islami akhwantakan emme maturi akhwantakan iman terikan tibaga hasaba nasabu gulun onna gulun ei tibaga imi aili gulun ei tiba miskan den jechki ya khilafa dinu usul taka khilafa ehni kankam ijab digin ona hem suwalu ge jawabaki bad suwalak shay ko mi awun me terega me ebbantakan gelle sababtaki suwalaki e gulumakun algon men gulen jehe gulun taka bure ehen kankaban algon me iskan deti algon terega mi gulun tam me kendigen den mi shehemima mi e ma awun men mi enguni mi massara egeto sheti vidalwi ege sabab de kinu tawun men mi ebbantak anun amra gennani misadaka sheygo waakolu e mi bakuruwan e tamimwan e awun men engene siratuga swargana aduwane eruge arabin emihunge gabila taka mi ibardun dilunga aratibi waru enoto enemes islam din awma fa rasul sallallahu alaihi wasallam e gabali wantakan gabila wantakan ekkun fohela engeto mi la ilaha illallah taka ekako anekaka evi lobi e awun menna sahabin itene fenno e lamasin misale එම කිහින තෝය අලුගොණ මෙ මියදු ඒ එක්වෙලිකන් ඒ බෑවන්තක හාසල කුරාන කොම්මෙ කොතෙවිස් අලුමගේ දිවේ මුජ්තම මෙ දෙබ ෆෙනේ බෑවන්ත හාසකොන් සියාසි ගොතුන් උපදි හුරි බෑවන්තක අලුමගේ තෙරේග බයිෆහාරෝ රෂු තෙරේග සෙබෝවේ මි අවත්තව මෙදුගේ සම වර දුලයෝ නුම් මි බෑවන්තක කිනතෝ මිකන්තතෝ මි අලුමෙ නුකුමෙ ඒ බෑවන්ත එක්වරි මුජ්තම ගොතුක අලුමගේ මුජ්තම හදානි warnagol suwale digi jawabaki aw medeki wahakas mihar enge wadam fawane digi jawabaki algon mi kankama ekankama den jehe daraje wor macca mikanka nunegu mikal ebbe shiarek galgon enge naganje daraje wor macca ekanka nuhulo islam kama wor macca aili gulum wor macca rahimu gulum wor macca mi gulunta nagagen ei algon gulun kadan jehe sawbutakkamuga adagen ulfiya ever masal gosan hema mikankom tere galgum ulunas algon nak islamun ka iman gohol warin ka rahimu gulun tay borika min ebbes gulumaka buru arafat darje kalgon me tere gulage nuwaneka ni algon vistin je kamak adi timaya miheku timage ebbono fa miheku timaya vote nulafan komme soba kawre ene fenidane ene vore ma gabil miheke anekagi visalak eiden ene fenungo dekom ehenne kiya awonno je kom mere awonno dak kahuna ke kibe algonda ene gatima gulum nukande nak vote lekas gamase rahimu go gulum enno kendene ekan ehen ufa kom ka nuwan ebbane fa demihun nun kam ka nuwan dat ehme je e gulum ki din awom lazim kura gulum ke me hisam perige algon me keni algon amuku medak kawa ki komme mihe ko saneke garayen ihtiram ko ulendas kuren jene komme ihtiram kuro algon gabu kura tu algon en dimalake bellala emehin kam kunu dan komme kamegges e onnan je min hifattan je den timayen ego kamunu da kam fennanya timayen onan visna du me menne den ene gabu kure nukure janu kure hisabu e onna guluman algon menge ba ebesalega e me guluman asar ko genwan mege mehbba kamaki madama ena eta hurima gulun kana hundar meena anakka mada eta hunna yar kuriga algona wahunu dekke ena ane fikuru hunna me yar meena meri anakka fikuru man me e gulum algona fikuru nogosin algona gulun kenme me yar algona war mamatti ge ene fikuru gur me mika agantu hunna eddu haturun aneddu miturun eddu waran ecchi go ma gina ecchi go fura vege ma kanare ane party pode marane ka kankam me komme kame bes algon men ege minuga imuga hifatten je shariye kanala fur usuluta dina taka onna gulun iman kam gulun rahimuga gulun gaattima kam gulun messi kam badal kure vechi sem miya gulun kande ebbes kala kama kalun goskenwa et gulun men asara annani iman kama islam kama enage faratun gudun aranya ei mulin tafat masale e hadis kawaridun as salasun man kunna fihi wajada bihinna halawata liman mihe kibaga tin sifen gurja e tin sife ko mihen iman kama ge lazzat libene an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma allah ilahu wa rasula ay emme lobiwa farakam gaw wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah mihe ko deke lobiwaru allah taka menui lobe nume eenaat karedya wazifa libete eenaatum fasa libete eenaatum maqam libete eena karedya mar mashhur bete mennu mihun gulenje sawbak allah taka onna gulume nuni nugulume erun ei gulun alum balun ehengotaka wannu je ekkala miha anaka gulade echki fasa kam goima fasa ge samugaya ki ekiru gote murech
kuriga jibu med jibenne e manak kahen jiben ene hodench ekam iman islam bejjam ei asu algommenge misraba kawanje wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah miyego deke lobbar allah taka amne lobinume timman sife hadis kore wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu allah minhu kama yakrahu an yuqdha fi an-nar miha alifaran illa leven nafrat kura faden iman kama islam kama foga ena kufur we murtad duman hituga nafrat kon otume algume alifana illa le nufre nuru he faden murtad duman hituga nafrat kon oti ojjiya ege mane kenege ita iman kam lazzat ben mi tinsi bawrajjiya allah rasula emme lobwa emme ati daraja ge lobwa farak kam gauma allah taka menu mihe kanu guluma adi alifanan illa le nafrat kura faden tiba murtad duman hituga nafrat ojja mi iman kam lazzat liben embima te suwalak jawabaki algon men e gulung bade kuren jeheni e gulung yadu kurveni deenuga agumana kanrafe guluntan ei emme mati daraja guluntak kam hadagen denguri kankamaki ege das daraja kankam ebbe sare algon men terege meonna gulumege sawun deenuga me gulung algon kanaga nuwanakam huriha gulumege matiga kan allah takka onna gulung onnen jeheni rahimu gulung onnen jeheni ei algon men gabo kuren jehame so emmi me awon me ge terega e onna eki kankam men waadeveri kam ge tereng muslimege haggaka evve sifega astawun menaka aragene venga wana detto adi egote aragene kam wanama e ekuveri veve ebbaveve gulun ei ege zaatuga islam dinuga tarhib de kam kalwan shemi demme ge wahakulu hama gule swade mi gatimage miha ko wahaka dekkes wahaka nudakka aruliyes huru hunna nama e wahaka dakka miha faafe veri waneto wahaka miha liben sawab ei hadis ga so laysa alwasil bil mukafi rahima gulun damatta mihaki ena ecche dinima ecche demi hennone awme muskulen kiyan gonaka gone hennun miha ecche dini ecche hennone gulum ekam ko wa innamal wasil alladhi idha qutiyat rahimuhu wa salaha he me rahimu gulun damatta mihaki aneka gulun kandaliyes tiba gulun damatta mihe tiba koranje kam korima nimuni anekun kankamage awuna badaw kuren kamelekam algonmenge simma ada ko feona agondena wahadakka fonnane agondena hingiya ko fonnane bija ena ekama fusmun boru afurumake agonda behe kamenno algonna egesam libeni sawabu ena gulun kada fonna halatege stiba gulun damatten den she mi esin swalake mihara kais war ginen waka me mi nikametinge darinna mussandinge darinna tafaat koro mi kiya gos kame hi awmen kurin isse bayan kuri wahaka stanna fe mismihun me emihun hasaba nasabun tafaat kurma ki islam din hudda kurak menno nabiy sallallahu alaihi wasallam ashagiyetu ga mege meriti namunak awmen tere mihar wargina mihun dakka wahaka insanun ge hamahamakama ehnon teko mihun riha wahaka ki emihun bidakka wahaka ki astum amali maidanu ge bekarwa e adis europe gomut ge bure kalamihun khasafa khana ya dommihun khasafa khana europe gomut ge me furtamannak me dejinsuge tafatunat me de kulage tafatunat tala Europe University එක කලමියක ජාගදීප සේන බෑන්දා ෆෙනි කොරිඩෝ බේරුග වකින් බෑන්දා ෆේ ෆොටෝස් මීඩියා දීපබුනි ආහාර මෙහර කලමියුන දම්මියු තෆාතෙන් නුකර බනාර එන්නනි කුලා කුදින වකින් බේරුග මේසෙක බෑන්දා University වත්තා වකින් බෑන්දා අලගොන් මෙන් ඉස්ලාම් දිනුග බිලාල් ගුෆානේ කලබේ කලෙ මක්කා ෆතව කරදෝ ගෙෆුලුම දේගුර බංගි ගොන් අරුවා එන්නුන්ට එබ්බස්කල් දෆාත් කුරුමෙන්නත් එමෙ මෑම් මත්වරි මකාමකි ගෙෆුලුග මකාම එන්නොන් දුනි එක මේකේ ෆාන මතා කුර බෙදෝ මක්කා ෆතව කුර එදෝ එකලෙක් ෆාන ගෙෆුලු මච්චර බංගේ වා කාවුම් තාරික අඩෝ මෙන්නොත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියක බංගේ ගොන් ඔලො බිලාල් ගුෆාන එබ්බස්කල් දෆාත් එකේ ෆාන කුරබ ಬಾಕಿ නුකුරුම්ගේ සියාසත කි හැම එක නබිය අස්සුම් දක්වා සියාසත අවුමන ෆෙන්නානේ එෆාරක මිස්කි කුනිකා ngulunu මීහෙගේ වාහක බයි රිවායතෝ ගේ කලු අංගෙනෙක්කම ගාස්සේ ebe kamalo kommeka savaharwi reganu gatik avaharima assabe kalun ede gote hinawa kafun ko walale reganu nabi assusum naangawa nengewi kiwegen den anege ma muhim mehen none eke kommen ekefa nanga ekefa reganu hedu wagen ekefa lava kashnamaad kuge en ulek ekam nabi sallallahu alaihi wasallam ekkala angem miha feniwada nuganwa fer masjid nabawi tere wo fene angin me nufene ke fanak den suwal kur ko bahena asabe kan darne en aharo niya gen walu dafi hadis kore kiwe tiban ke fana nenge
dannoni din ena kayfa nawahar ful lappa funna gade me komme garme nengi emane ki komme sar ke tafaat kurbe gastu mena ne mihungu teregas ma muhimmu miyek no ati kala gotaga din aki ammu kon en usula khilaf ekantu kur nyamu ko sahabe kawar ve jasabe kon angawane kalefa kayfa wadan wana kashnamad kurwan dua kurwan hadis kure dalluni ala qabriha timan kale gfana anghe miha qabur dakkar hadis kure adi kayfa asu benu fula nu egote kon kuragas ekayfa naanga walli me kayfa niprano fur den assabe kalun ekayfa goyagan wadagan qabrustane anghe miha qabur hodambe wadagen dekkeema qabrustanu qabur kariga hunnawa e anghe miha macha kashnwa nabiy sallallahu eta hunnawa ehm evs mihug baaki nukurumge siyasatege islam dingene siyasat he malgon menterega hussandinna faqirunna nikamatinge darin midenne usulun tafaat kurmaki islami mujtamaega kankan onna waada gotenno maqam taka wazifa taka mihum me ayyan kurane emihunga gaabiliyat ko balage emihun nisbaba aila wange balage nenu emihun kule balage nenu emihunga bardan balage nenu ei mujtamaga onnan jene gotik e gaabil ko balage kankam ayyan kuro balla assabe kontere mabbe kalki kagut abu kurfan umar gufan me mabbe kalun hennunt bangi go nabi sallallahu alaihi wasallam kor bilal gufan bangi hofem ferunne ki bilal gufan kanu ehem bekala umar gufan ferun hofem fulen hadis kore bilal gufan ti kalimata daskod war ekade gufan ma adriti wan gowa ehna bodame to mahannare hofem fer mare gowan nunu kayefan masse ne hofem ferunne kalimata daskoter gohenge ragalo adugota mihe adriti mihe ek meke wanawa kur hem komme mihe ku e munasib miha munasib tana ei mujtama ragala hingane gotek gabiliyat balaga mihun kankam ayyan kur ei onnan jene gotik harges mihun kole wange nasta balaga no shami armenge mi mawdu ebet itoriche mi ivdur nokutai mimne alwala එහෙම මවුනේ මේ ෆෝරම් නිම්මාදුම්ගේ කුරින් ආදි අවුරුම දීපාති සුවාද තන්නවා නේද මේ තංගොල අවුරුමගේ මවුදුව දුරු සුවාද එන්නමස් මේ සුවාද දීපින මම දන්නවා හොෆෙනුගේ ෆෙන්නනි මිස්කිතුගේ ජමාතුගේ නමාද හුට්ටා දැන් එහෙන් හුට්ටා ෆෙනිෆා සලාන් නුදෙවි උඩනිකොම් හේදෙවෙනියෝ මේ කොංකා කම හේ එක්කමකි hofenu gore timbawate gecci hadis ko warudungas miha nidima fene tin daraje gecci ekecci gena hiddati wa kala kantat ei shaytan ayne dakkachi ekarkama fenijja hadis mononi enen helewunima ena auz kiyawa wafrat koda timfar fumelawa ena kurin nidange farannun ane faratan we nidu oni tede wudu ko ge namaz kuru den ewa kanege nudekku den anekkama ki miha hinghama jekank ufaawarikan ene against ekan heokank emeje ei allah taala hadratun annakank natigasti awona fennoduga hingama je ekametti ekamaki namaduga jamaatu gena hutta fenumaki ei nagolokam ennunta heotene gena hutta fenumaki den farege emiyo ki kufan salanudi nikon nimunima ei goheke nun awona visnetuga allah alam tiga e jamaatu gena horun eihama rangalokame jamaate gena hutta miskituga jamaatu hutta ena fenumaki ema ummid kurevani heokame gotuka allah raad kurvi adi enaga hayatuga enaga dilunar me hofen tawbir warabbodo ore emihaga hayata skulif ehnunt en hofen demihun fen demanek em nadimi komes mihaga ferun ane mi misalaka hofen fen kutta dadu me daduguan kora mehunna kutta gengule mehun ter bay mehunage norakale anebba mehunage harivara gengulech ehnunt em bune eko komes miyaga fena bangi go adut bangi go at fena eko kumune ke wakkam korane eko kumune ke hajjat dane ama ingu fen demuna mi fennani mi dewaga mi bangiya golagutu mi dewaga skruwana bayan kor em awona gabu koratu ke ti ho fena ke anen gos ho fena no den timmana bawataki tagun jechi ei miha edosserga enage hayatuge ene fikuru kura kantatten ene delo marali mege video ba ene fenna by far geetere emun dakka wahakas adivene nafsu dakka wahakai em ei tagun taw je chenoi ki ofenenno ei mihaga nafsu dakka echi e ekamegena fikur bodo funa kanka ene fenumoki ei ofenenno aswage de nafsu terega wonna ehsas tefen mi hunge haggutaka ermuge sabon libe kellumaki ko bahi
mihun gagutta erum so libe gelluma ki duniyega algon menna mihe gagga kara fujja algon menna eba badalu deve fasai dige kom salame mige nurakkale ke qiyamet do hadis ke waridun aswani duniyega mihe gagga kara go fujja in salame bashe dinare dirham digen badal nudeve do sawmuge kurik qiyamet do algon menna kanu devene anike hagga karagam fotima algon me account transfer en hoden kochi tawman transfer me koran jeni he amal nuba amal algon men he amal difa ekol nuba amal me gennan jeni mi emme nurakka karta mi he amal hoduman ena emme beenun je do ena ge heokom ge tilafe burakuran emme zarre ge member amal kas beeno fa hunna do ena ge he amal ta anaka denjo hem hadis waridun ase watadruna manil muflis kadeben enge he bangurutu an mihki kaakto ashabekun sualu kore al muflisu fina man la dirham lahu wala mata atimanna mangiterek bangurutu mihki harman kene mihi gatuga mudale dinaren nem mihke hadis kore al muflisu min ummati timan kayfa ummatuga bangurutu an mihki man yati bi salatin wa zakatin wa siyamin qiyamat du anneruga zakata rode mikal bodet hewmal tan ifa ganneruga namada bodet hewmal tan ifa ganneruga ويأتي وقد شتم هذا النور مهرميك اتشيقوا وقذف هذا هرميك غزو كفا وضرب هذا مهرميك يجاف وأكل مال هذا مهرميك مداكافا بس ميهون حقوتك مين وسفك دم هذا مهرميك ليه وروا قيامة دون مياه أما فيوطى هذا من حسناتي دنجينك هيكم ميهك الديفة وهذا من حسناتي قس مهرميك هيكم الديفة دمن قس فإذا فنيت حسناتو إنك هريا هيوملتك هسوا يرس ميهون حقوتك أرافر حقوتك يكون نمون ودن طرحت عليه خطاياهم ඒනාගේ මච්චන් අනෙකුන්ගේ නුබෑ අමලුත තහම්මල කුරන්ජි ثم يلقى في النار دنگොස් නරකෙන් ඉල්ලා ලෙවෙ මීහා එන නමාද් කුරි එන රෝදේපි දම්බර නමාද් සදකා කුරි එන්නම සේනක දුලක නුබෑ කොන් එහෙම මුස්ලිම් සලාම නුවේ එහෙම මෙහුන අනියාරේ ෆුරි එමින් හග්ගුතන් හොරි මුදලන් අරාෆුරි මේ දරඤ්ඤ ෆෑසාච්චි දීෆා නගාෆ නුදෙක්කා හොරි ගස්තුගා මෙහුරි අකංක මෙහිංගා ෆේන ගොස් දාරුග qiyamet du e huriha etchin anekun denje dus ei astu emme nurakka terikama ki නුබෑ කම ki algon mege hewa amalu emihun denjehun adi ege turun algomen emihun නුබෑ amalu tahammul kurinju shemi hama demme de muswa engata wazifa dinumuga e hagguta count qur'ana to wake ki mihun hagguta me aun himene boda me ek by far wazifa to hoge badita nahama gotuga me guluntake nota barutake wazifa ge bol devattere wazif mihun amil kumfunito ge wazifa emige bermiyage wazifa de me amil kumfunne be jene masale adi wazifa nudies musar den soke ena gamillarejje ekon dawlatuge wazifa ta bejjam e wazifa to ge bore bayan ko fonje sharutaka e wazifa ta mihun negene intaka gottaka mintange bore marks devene gott embima e usulun certificate liben je marks certificate barabar liben je interview ga ena riya kura kankam interview marks diben je ne marks ku macce mihun wonje ei zimbayen hawal kurfe miha yam yangani miye wazifa ge sharutaki miye mine mihun negenje sobaki em e gabilite belige mihun negenje em hama comfort rama ege terega nagabilu miha hut gabilu miha hutta nagabilu miha ngena wazifa deni ei ena ve khiyanate adi ei aniyenge kiamet du zimbayen ufulunje amille kumfunitaka amille masdahatu wejja mene ene ben me wazifa devida nekom gos ei ene kumfunje ko wejja ekam dawlatuge mudala fasa dawlatuge wazifata civil service wazifata kachmichi e denje gota chiyonani kandili fe usulun ena amal kurun jeni kiyamet du komme ku zimbawan jeni nakula amala kamedu itu mihar arun menge mi forum kanele wagutu mewani hamawefa duak allah subhanahu wa taala arun mennaki ekveri ebbawanta bayki gotuga hamekani allah lobe wa bayki gotuga abadus levum ade ebbawanta veri kamage muhimuka arun menna mire par boda shehu fa ko devvafi arun men ebbawa mi jehani allah taka la ilaha illallah mi kalima ge macca ebbawanta kamuge sababun arun menna allahuge khassa loebbe giyamet hodibigin ebade adi e daraja hoduma nabi bekaluna shahidun dahiveti ve wada ganna wakan shehu bayan ko devvi arun men terega ebbawanta kan gille kame gotuga shehu mire bayan ko devvi ade iman kama islam kama vure duniyavi koy kotum hore gulunta arun menna iskureve em arun men terega me babavo natta deveni arun men
ಗೆ ದೀನುಗ ಅಂಗವ ಫಾವಾ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಟಕ ಲೋಬೆವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಟಕ ಗುಳುಂಗಾಯಿಮುಕೊ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಟಕ ಎಕುರವಾ ಬೈಕ ಅವಣ್ಮೆ ವೆಗೆನ್ ಕನ್ ಶೇಹು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಅದೆ ಅವಣ್ಮೆನ್ನ ತಿದೆವಿ ಅಗುರಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಕ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಸಮೀರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅದಿಸೆ ಫರ್ ಶುಕ್ರ್ ಅದಾ ಕುರಂ ಅವಣ್ಮಗೆ ದುಆಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶೇಹುಗೆ ಇಲ್ಮುಗ ಅದಿ ಶೇಹುಗೆ ಸಿಹತುಗ ಬರಕಾ ಲವ್ವ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಫದ ಗಿನ ಫೋರಂ ತಕು ಅವಣ್ಮೆನ್ನ ಕೊ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಂ ಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಮಿಂ ವರ್ ಕೊರೆವು ಅದೆ ಹುರಿಯಾ ಬೆಫುಣಂ ವೆಸ್ ಬಾಜ್ವೆರಿ ರೇಕ ಇದೆಮು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು mi forma on nimada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh